Oke, osanong kasuaban, kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kasuaban na bayan na kanu tokod katilombus kagud kapagyampay maya det kay sisa na sumayang kasuaban. May dati patilombus may ampay ni sisa to kapag iswang sambayan. Kinarahingan iswang kanya sorga kung sikaw det kasiwatan da timpu diti kanu kaguyahid kapagyampay maya det sambayang misusuabiti makianu yahay det alumi sa piramutan gisambuan nuno na pahit away andahay ay bulayan dahay nga korikot o kasondot om nagi kanu dahay pendalanan mentok di koreano sumambayang gihay mentokot bacaan maraton bacaan maya pemuridan di mamasok kendalan da timpu dondo moy dot alumi si kadaw kendalanon santab dit makinongaw nga kotorimo di panambarasan idi oratian nagi kendalan mientok di karohyan. Tinapandahay pariketo kumadia isu ngaran di Yesus. Amin. Ye sonong kasabon da insan pa kumadati miagalit magulinggaw taraat kan takarangahan itit dadaw natit walay iyat tilah nakasimbani at studio iti kasabon bayno nga iyat ti natid mulud-tulud miagal tombolog. Kasabon na po bayno hom panambarasan pa dati nga opus ako diha ka. Sayra na pod oray tanilat opus ako diha nga tatap na iguluh na pod osaro dati nga antakanid di miuhang nagi iya ikaruhang no. May dagya soroho sayra kodot it kapaguluh kapiad minoboros at opus ako diha kadit galpirin te kay boy pirin no di gulo po it EX di gulo po hinggoh kinayanon tumbayan ako dat magisusuway na pot ay awayan atit right ko popolom busilat opus ako diha ako ninangko ko popolombus sa pulat opus ako diha muhango ko diha nga yodit susuay na kapurimanan ki yodit ako popolombus mo ikaman di malayod lidah kaluh imano na polombuso nga itidit amila polombusan kapiyo nga suway na Columbus sa pun na kapiyo nga miagalidit singgah kapurimanan nga harohit susuay kapurimanan antakan na pod miagal ko iso tinimungan iyati ikamulakan tuhirin bagian net karubani di sumonu ihirik kamulakan ay soy kapurimanan udid pengkukuro nga haron dahi korohian udhiri borosan kud elde enrola sagiran isi sa gereja dia lodit girlfriend daw di laid lah muhang di siya di songlo na tando sayra na pod antakan na pod dit apay siya nakaborosit muhang ako diha ko opus ako diha muhang ko diha la kapag gulog nga ay say tawmod yadit biasa na mo nga Columbus na pod it muhang ako diha kadi nga haron na ngay kapurimanan o tingayaman ko nondo iya di kantar
Kon ka yadi ka o tingayaman kon haran di kapuriman handat yadi boh, ulum nakurar itu yadi. Miyaga limisuway no matilat pop kalambusan nilat muhanga ko dia di gulupom iti bayno. Miyaga lidit bayno no po nga mantad ko iti haro teknologi miyagal ko iti nga handphone nga dati miyaga lidit pamamaenan na gid tulon boh. Eh, ang mahal mo ti gatangin lat muhang ko dia aw puso ko dia bayno no pohon yadit haro na pa'y kaymayaan na dati nga, ay oso nang ilat I love you, kano pa pimbor ay imayaan imaakon kamuhang kamo yun. Wah, nga say rai kalimpupusan ako minaborosat aw puso ko diha kakuman labi pa kumadit ni karuhang lah. Yadi lalaid noy, laid nakahantad ay ahan ako borosat aw puso ko diha, ay say sala dat dendo sakirad mitalad kod ayit makinangaw tay kahina kaya pairikaw mangingimburo ina karuhangam may nagyaangil-angil aw puso ko diha hantad siya kamo ti manapap nakalahing na ti ka. Pinaimpod iti panambarasan dati di isuangga Kidung Agung buka 4 ayat kahopod. Songkuroh nangkut kalundusot tupusnu pengkuro di songkuroh nangku kalumi sa tupusnu adindahku pengantinku. Om songkuro nangkut kalumisot lisihnu pay maha-maha kamantadet wayga anggur om ongi pokokit tumaud ongi pay maha-maha ko hingga na pohot rampa-rampa dot pay mamaha ko hingga na pohot rampa-rampa ilo nalabora sa sangulo na kusay kumadit sawo daw nga pengantin baru magyadi. Sira na po dat ay mangukab to kolot Kidung Agung nga kita dati dat o gumu temedet oretan karait dat iti pengantin da tandu om pengantin da kusay isuanggat kaisisan dilad it alumis om nagi bersemangat ipilitan dielo nga duo om okito dat inapahilisi dat tisom tiso nga aralom. Ilot ayat kitab bukas wabon na bayno nga maminsuhu na gida dati dat itinapot ay pangintangan tayo pantatamong iti monikid dati iti pikaruhangan nga ay manda dati patilambuso nakuro tu iti na po nga hara kapentingan mentok dat pengantin da tandu tayo pengantin da kusay hingga iyala na padi nga asaru dat sapi rayaw-rayaw kasari. Hingga kasaruan ti mikaruhang. Sapi rayaw-rayaw kasari ko sapi togod-togod kasari. Hingga da ko kaubasan. Sapi rayaw-rayaw di karuhang ko papakamu-amu. So soroho no nga ilo no po sapi rayaw-rayaw antakan na dit miyam balut no gigi. Antakan ni miyam balut to kom alutasan na pamarayaw
antakan di kapitunang mamarayaw matigyagi. Antakan di kasawo kakakawin nga tok mamarayaw sayra det lumanut-lanut na kolohing mamarayaw pa di. Mamarayaw kasari nga ino pa di royohon nga tok iya ano di kapiyo bolow. Iya di dihararayaw iya na di kapiyo basug iri na di ko ngayon di rarayaw okon na di ko tok alumis kono hoy ka intan to kono pulot bukod kidung agungom tok sapirayaw-rayaw mati ino na pot tabuk no nga no kadit pangantin ako sadi ino na pot tabuk no nga miagal po dit nuludan da kambing ko orompong porumuhok ko inuluhon ka tu ino pagay tabuk di laid pa nga ay sige na rebonding jadi kuriyong ko ubasan na tabuk di laid asaraw kunay kasumanda kante ko tangon duondo nga manguriting kuriting na tabuk ka intano mo tiganda rin miagal paganda di kambing got aulud po da tulo aulud po di kambing go rumuhok kay renuluhon iya di nakaganda tabuk pengkura di bayno nakasawa pira taon ay kagumuan na bod ino po rarayaw nga akuri no hoy mangirat itandu kay kusay itimi karuhang sayra kalimpupusan ako numan royo ho di sawo ay iho nga kung kondom handaman kumano pa nga ay di arayo ko pire nga umbalan nagyad mamarayaw sakirad magansak karuhang makan nga tokay royohon nagyahi masakan di sawo nga haroy mo tigya kantakan dat adalan no pati mamarayaw nga yudi mamahingi-hingi no yudi mamahingi-hingi no haroy timpu-timpu iti rarayaw nga korikot toko dihiri pisimpangan dot monopot ko amo yudi bo uhot na sawo no naik nagi untuk nga daw di gulo di uhot na isaon no isay alumis at iho kay la undok nga daw ka no simbar no takkan dat ila undok nga daw ka no ataupun dat manu da borosad iya ka nga ay kontok borosan no ila undok nga daw alumis kaya kano nga kumaus no hirih no motid ay hinggaw madi humaan iti po boroso no di po borosan iti ka ponondig ko no uhata no ni saon no hinggaw alumis sa sinding doho ko nakamanang sugandoy no kadisawo poborosan da siyad iya ka nga ampay-ampay no ay kontok poborosan siyad alumisa dia suara ka nga mangudut no kakiro-kiro ulong paing kuroh dilet kamanda mo rarayaw lagi nga goduduh na pala mandati intangay montok dot ay irinat iso ikano dot mumunsed itinopot pikaruhangan nga intahan kasari dati diperhatikan iswanggat pikaruhangan
Iati na po nga monotos toko harus oroitan no pula harus nga ilo no mo tiit ay agak mo tilo kamonda harus ilo. Iati na po nga patut tokod monotos at kawaya iti kumuyondot bertimbang rasa. Bertolak ansur, bertoleransi. No, jadi let bertimbang rasa hiledus. Haray pertimbangan dati. Sekiranya pod ino pahit pikoruhangan dati di, ikoruhang nu orohyan ni dit ongo-wongi-wongi minyak wangi. Iya amo. Itih pia nga kaimpuno ni kopiodo. Ikarita orohyan kadayad haray ongi-ongi momoli kanandadit pangiwangi diri karita. Suwangi karuhang nu nga muak-guak hingga di nangayan ti minyak wangi tid iyo po tinuhok ko manuk iyo po tinuhok ko tantalum manuk kad adi orohyan ako singud ato pengkuro ko tapuri manano pero gatang pinomolino ginawa nu manuk ko nagidad royohon na siya tid ongi iti karita dagi tandasan lagi din iyo po tinuhok ko manuk ko kongyo umbal ko na mengilat-ngilat diga di karita may pangano dit kiwi dok nugiahi pangilat ta karita di bo mano lagi sanong-sanong ay karita ay koy kumbal-umbal na tiyati kan nagidi ikaruhang nga I will go kono dagi tok iti karita nga tamangan iti I will go mangilat da di karita mamugampi kano gid di karuhang ay koy kumbal na tiyati ay madi haron nunu ay madi haron nunu titu mangilumis ngay ko di karita ka tok palad nga iho nga ahaw ko koy minyak wangin tepot kapiyo bo iti pangiwangi okon pondod sumua nga mo ginawrot minyak wangi nga oy galahan ni tulo bo nga mano koy dadi dit harohi minyak wangid pakayon na pakagadi kusay nga yo puloy ko ngonduan na kasingudot yo po di taso kasingud ikan masin irinon do mo inda singud-singudot it apugay haron na paday minyak wangi kapugay tok iho nga mano ida nga mamugay ga sawo bo ako ni ko mamugay di susuay nga suway po yung minyak wangid it original atok ontok polo minyak wangid original lam miyagalid dit sumolot ngay kangkabo kasingud kumbalo ko idot ay manaw-panaw dila talon-alon kakasupay kunohot talutulon magia anak kundorong ako pigi man na par kang kumatis minuhot sana par ka pa naik ekon nagi karita suwangi ipar nga heto koy hirih namotid naragngay nagidi saramin amilud ukaban sangalay na poy minyak wangid original la iati iti nga harohit minyak wangid original bo koni ko ongo hungi ngay takoti harohi it nga siyaw lagi harohi it obingotong tamodet tinan ulom na kurari jadi apurimanan na po dati obingotong tamodet tinan dati pamitumasan na patakuri nga motong nga tinanom oporlu haro no matigya kaporluan ni didot ay magano nanda di pangiwangi-wangi na ipatay man paisisa diti pakilok it man pasamputad hingga hilapilangaban ti koyo nando
ih, haro iga kopi keperluan kada indo pototoson pe minyak wangi original ge. Nga ino pa ita ko karamayan nga ikaguhi sutakin do original. Hatok koy piro na linay di sutakin do pisunu-sunuan. Oh, ay mangiduk kasut ka mangiduk kasut tet sumuang. O kabo o kasut o koro nagiit bilik mo suarat hondia asagot-sagot ti kasingudan isutakin nga tokoy. Paruan na dati mamupus sutakin kada pisunu-sunuan gi saminggu gi. Ay na mangurad may hila di UTM lah tu sa sangulon ko. Jadi iti piat pangiwangi nga asilihi det isoot pioduhan nga haro na kaperluan iti kamundet pertimbangan. Timbang rasa. Kanda orohian da wangi idit minyak wangi di sawano nga ay maano po hit sa pitimbang-timbang. Iya ganda memilih do kago. Iya memilih minyak wangi panahak nusyo med iya nga orohian kasingud isyo nga iriho kasingudan. Iya di bagay kontok. Kada do koy hiyon nudet ay mingkumpilin di minyak wangi siyom iga bolian. Isay na koy lod. Haro hiit minyak wangi iya nga orohian ikaruha nga orohian. Pengkukuratit kamanda tabuk. Gaya rambut intan ni karuhangmu orohian ke di gaya rambut tisyo. Iti dohot tabuk. Iyoho po nga ako'y orohian. Ako'y da orohian. Ano ingatan ko piyo hit pinakiguntingan mo. Rikot ako nung minakigunting. Macam mana ini kasyom? Mano pati iti sikil iti dondo. Kasi ikut sejak yang lama kangko. Bah. Surung punya surung nga. Poin kadi, poin tutus di tilo nga. Ya. Suway di ko kitanan. Suway di ko kitanan lo kangko. Nga, haro kanta sikil di siya tidit. Poin susuway ko it momompod da tabuk kasway. Nga nainipisan no di hiti. Ano po di inipisan hiti nga ano di kapiantok. Kurian pola. Tok. Gambaro. Pakirimo di karuhang. Nukas. Nokura di titulun itu miagal didit. Miagal di ubi gantang. Miagal di ubi gantangan paingkagya di. Ay kurayan po. Aya. Ano di alumista kita ko ka. Andadadan pa sumuni lah. Kadisyo. Hiri di kain sasamod do ginaw ko di bo. Andadadan pa sumuni lah. Sumuni hibugan do bo. Nakasuni-suni no bo di. Okon na di ko miagal kapiadit ubi gantang. O kita nanda turosom. Iti nagi kakuantid alam-ulamu tu ani batabok. Nga kinalamu na di mo. Jadi iti piat gaya tabuk nga pioduhan iti mikaruhang bo. Nga ilo na keperluan na pati pikaruhangan right piya ko iti tabuk nga haro pertimbangan. Haro timbang rasa. Ilo kong onduan pengkuro da ko gaya tabuk. Ipotay ongatulid. Katampi salangay o langaw. Kinatulido. Tay ko ikuryong. Iti adit naritandat iyo po dit. Kambing garumuho ko induluhon. Tay ko
It nuge ngarani dit atuli detela dim pasuangan nan detelo gi. Nuge karetan detedi di hoy. Pakukupanin da hiritam pakom sangin suangin de tabuk katilo nga tok amahali mo ti omongan si tabuk tongon do oy. Aiso nakamundot 2 na pada ringgit, 3 na pada ringgit, dong kongon 2 na tabuk puluh ratus. Hendiah punut oputan ku ti tabuk man oputai. Haro pengai it man nugia karetan di dusun. Simpanan wotik. Simpanan wotik. Warana. Harono hit inapay wotik nga itamon. Kaubasan na pati mong itamom inon dahit haron na tapurak tuanon. Haron nagi it silohon. Silohon na tabuk. Nga ajarang kuno kakitad man purako. To kaubasan pagatit purakon nga nokolohing ya. Nga isay na kayo haron na mumbal. Mumbal ko budad ang purako tabuk. Okay, right ko ilot ay tabuk iloman purako ko teko itamon ko silohon ko ino pwede ho karuhangom orohyan dat mamaranat tabuk nga pengkuro magyarit kapot kapiyo gi abuli ka mamaranat tabuk mongo ka na siya dit it watik ka tabuk diaman ko intan ko nga it ongo taw mo ay haron no hit ongo bulo-bulo ang aragang ang kusiyom bulihi dat ay waranawan no natabuk no nga mesti nad it inapay warana di tabuk nga iwarana tabuk ko iharod hiti pamagunan da ipoin sandad kamon pa nga otamaw na pom hara katulon da otamaw tabuk hiti pamagunan da ipoin sandad aiso gi mano hit kukurari merah jambu no jadi merah jambu dusun harakat tulun da merah jambu tabuk teke iti di danggun tamaw teke di dan tutuguk hangko siyahom ay say masalah andad manu waranaw inatabuk no nga pasti kanda inapay warana nga iwarana tabuk katulon da ipoin sandad hiti pamagunan itom itom gya tabuk katulon gi opurak hara kaya opurak tabuk itu anon watik gya tabuk ita purak di kadaw gi ping ay okon ay so ping nga tabuk otomaw hara katulon da otomaw tabuk ti pamagunan ay so silaw milaw po ta silaw to haro po ta silaw la jadi doho na pod ay pandangan tika pendapat ilet mamaranat tabuk kay kongonduan nga dadamot ta inapoy watik ka tabuk nga watik ka tabuk kat poin sandad ti pamagunanom ay say masalah diho lah kuno kayo do kayo jadi itom purak silaw kaubasanid hari gyarid hiti pamagunan mo harohi nga magisusuay kay kapuriman anda titi harohi orohian hari amu nga amu nadalo mo bi idit poin sandad bo itom no padahom itom mo da tabuk purak ka tabuk no nasusu purak irin ay sa na lumabid yun di no kanda di karuhanggat atatagadan dat ano kasagan dat mamaranat tabuk
Oh itom nu motimanku kadi daukin madilih ge, nu kana di sawah hitam pun hitam lah kama teu deus ieu ge. Nga tepot ti mah ti kapiat itu piat, wetik katabuk nga pigagalan ido kayu mikaruhang ge, atoy. Okon mamangku ti tong akusay nga haroy o kita kud okon no kay tabuk ko man siloho ipiganggut tahiti nga silohon ngay. Nailanam poin kukuray hulu pakilok kulo nga silohon. Silohon mah tu hulu pakilok ih. Ay, nga ino pa'y kaparluan dahil harohot timbang rasah datin sebagai mikaruhang. Kada nagpasahan lelet wetik katabukom hirinod nakapisonsod, nakapiamong gamakan, nakapisungkum modok. Mano guno iri to kasari-sari moy popokitod ay boros nuhdot opo sa kudiha. Ilo kakagalo nga miloy papawaya det pawayaan det kapailan det opo sa kudiha. Pologoson nod iyati na po nga koylo toko dot ay mamagatang desayrad inapahit asayrad harohiman dialo paburwo. Haroy tidiga kapya kantakan dot itong akusay ay da orohian kopi di mandi sawo bagi. Nga moy dot kapuriman nilod iti edit gatangon dati paduli ladit dati korohian saro kuri-kuri moy hari kapurimanan det isyo nga opo sidoho ka. Hirina tamodon kapilo bo. Ilo napot sapi timbang rasa toleransi ino pa'y tamodon kapiyo nga moedad kapuriman tokod iyati iswang pikaruhangan nga opurimanan dadati it opus piupusan opus aku diha kadiri. O insanan to kono po nga haroda keperluan dot korongow to dirarayo. Nah, harada keperluan dati korongow to dirarayo idi karuhang dati domoniki timpu. Isay asaru mamarayaw dati. Isawo teka tulunda suway. Tulunda suway. Tepat kapiyam tulunda suway asaru do mamarayaw dati. Isawonu isay asaru mamarayaw. Tulu ni suway kadaw. Jadi tokom ilo no matiot I will go dati led mano dati ihati no hit patut tet asaru mamarayaw di sawo dati. Gumambar na sawo iti kusay la kamuan ko. Gumambar na kusay may siya post di hilo Facebook. Isay gumu ararayaw it kaum balutan suway po tong kusay nga tok hinsom ka. Ay ilanam itong kusay di harohi it nurid IG kadati iri nga tok hinsom PM ngay mangkud makiano numbor. Hundiah po no kongonduan kasumandakan kay nangakalanut no nga moborosid hinsom ka. Kombal kay det abarasandi sound ti kung gumuan lagi nga itulun na suway mamarayaw dati. Jadi kamuyon dat
perlu hidat ilo no keperluan haro keperluan dati iati no penga korongo udah dot ai ino pohit rarayo ngaharo moy kepuriman takadat iati no potinga agatanggi koruhang inggo nagidid iso ni pono nosol ki monosol ako na nakasawa dia kanagin iya din nagi atarangaw alambat nad orangaw ajarang nad orangaw bahkan daw mungkin dat aiso orangaw dati dat tokay untung ako na nakasawa dia bertuah ako na nakasawa dia iya ko kaboras ko iti di sahod ako toko yati kapuriman da abarsan iya di hati nga ayo mo boras kapuriman na gid ay nasib malang nakasawa haron naging mati ta purimanan dati di nga manta di tampinay ngai sayra dat harohit dati harit okon ko kapuasan dati kumadit karuhang dati iya kusay ko tondu kamon pati kamon da bohiton haron na po bohiton tokot ti kada borosod i sawo toko i karuhang no kinorohingan piya nga kumpilinon toko ibo dawlo nagidit tulon sa pitulon agungo bohiton dati kinorohingan nga kumpilinon ni dati ipiyay rogon tu asampin o bisa kikuasa nga kumpilinon to kay apalagi tulon sa pitulon mintang to na di undok nga daw iundok nga daw kumpilinon to kay ako'y lod mo boros sa dusun oruan to mo dilo mikap daw apalagi di sawon no iya di na pa kumpilin no kumad ipiyay undok nga daw apalagi di sawon no ay dalam ano ilan wakukuro kumpilin nga ay di Columbus jadi di kongonduan oruan no po mangumpilin na undok nga daw isaw dako intatan dako iyo di piyahot kalundu si undok nga daw iya di kumpilin di saw no apalagi iya palad kada to kama pangumpilin no kadso ang ginao di saw ay iya lo linumis kumpilinan apalagi iyo ho kage jadi gumu na pulot ay piro naging imbulayan dati gumu na patit bohiton do iswangget pikaruhangan topot kapiyo mo nga kada dati lihuay dat ino pay kaperluan dati nga ihumunda dati titik do hinggo dot irin na day apatut dot ay ino pay pangintangan dati nga hiriko-rikoton miagal bagyadit iti bunga nunubungad man to ko ito gumo kasulu ginumuan do kasulu nga harohi it alumisi di bunga daw jadi ikaruhang dati di nga ginumuan do bohiton dati milo dati ano milo kangam ginumuan di milo to kakumpilinan nga umbalan to ko magihumom hinggohit imiloh dati poy mogonon do iri na day osilih dat iso o kapurimanandat isya na pa nga kapurimananda agatang isuang pikaruhangan opo dani kamo ay opo dan nudi kau boy nudi kau pud kan gimatu atumbayan ako gumu imatit kadit mangimbulay iswang pikaruhangan gumu iti karuhangat kapurimandat oyongaw kadit borasa dusun kimaragang kasunyan nukuro iti napagya kamonda kasunyan iti misungko piya nga kapuriman ni kasunyan ay so it
Okito hipiom bolutan demi koruhang ko hiri bo. Milom misorita nga mitalipon no po di tambalo tayo swayom to ko iyo po di way go boros. Nga dua ko no pindom ay say ngut iri nga koinso gad iswang pikaruhangan mo. Iyon no dit ay siyo hinod diri. Jadi nakolohing to kapiati kaping kurang nga umbalan no po magihumbot hinggo himilod man gatango unsa yan dati gisombo ino pay karuhangin di nga kapuri mandat agatang dati dihargai nga sensitive nati karuhang nga right to komondot koy nani-nano itangolaw mo tak kada nga barasay ay agawi kono di paylaw mo isyo itangagagas kada nga barasay ay kiyon-siyon kumangkugad tokoy sensitive mo tigari muntok kongonduan iti kakusayan nunuhot nunu sensitive po kakusayan di lanom nuno ay nakalohing-lohing ko na ilagon no dati lo boros-boros at ay momonsed iyolo na po nga kapuriman dati di insa konte ko pakomumuon ihumon na dagyahit mila momonsed iyolo na po nga agatang o gumu ibohiton detulun to ko iti o kani ka malaikat bahkan o kani ka rogon tu asampi ni gay rogon nga ino padahit pangala datilet ay imilom momonsed nuridi kapuriman da ada-adaan nga ihumon dati hinggay titik kamilad ino pohit karuhang dati nga agatang nah kairak no mati Melbourne karong paingka nagi kadaw aya 40 menit no pati lambusan to kati kamo 30 menit kam ay gagal kasari hoy paingka nagi kadaw kay sisan dati miampay de kinorohingan milo hinangkud ino pahi prinsip pi karuhangan nga man dati pagalo dokumad ay kay sisan dati kumad kinorohingan milo kari moido ino pay kay sisan dati nga ogirot kinorohingan tumbayan to kodot ay so ibot bohiton dati kinorohingan ihati nagit ogumu tomodo bohiton do topot kopio kinorohingan kombalo mo gidu minsadu kumadati nga ihati nagi minsadu kinorohingan komun no po nga kaporluan to kano po tim ihati o rumikot nangapalid to ko mingayon to ko minsadu o gumuit ato ko kapuasan na ginaw kinorohingan hilo na nga hilo labi kurang pod miagali mi karuhang mo o gumu kuno kapuasan di sawan nunundo kada ako'y mo ay sobutan nga ay mo boros mingkalaid-laid daw muli iyod di jadi iyati kinorohingan nga iyod di to kono gi kadaw ay siya kumbalot mga dada dati nga iyati nagi mingayon-ayon mingayon-ayon magidu minsadu nga tanda pa diti nga osanong nodogya dot ino pahit koboboyuhon no kinorohingan nga imilod sa kirat tulun sa pitulun nga imilod dit tulun sa pitulun na royohon aya iya diminturo gila YouTube boy tapot kalo harapot mamisunod na tumingkod dilo
Koman po nga keperluan to kono po sairad piagalon dati det uma kinorohingan nga rumikot to kuma kinorohingan. Tong kiadan na dati it koboboyhon dati ako piontok kot korohian na kinorohingan. O ilan to koy ri. Iyo kayo iyo ho o ilan kuy hinggo no hit apatut teman simbanay mongoy do ino po hit ay pagindalanon do koposyon iyo kayo kumakin orhingan nga patulid da kasari. Magano to katimpo dot manikinta daw mongintong minsomok kumakin orhingan. Nunuh na po hinakabilin na kitab nakabata samantad hila kitab right ko kaboboyhon na kinorohingan irih na dahit pinsingumbalan dati dot papaindalan. Moy dot isuang pia pikaruhangan nga ino po hi paindalanon dati di nga harohot kopiontok kontok do hiri. Obingumboyo kano pa kumakin orhingan patut ta obingumboyo kano kumadi karuhang. Aparu kano po sumambayang ikaruhang nga kampay. Aparu ko membaca kitab ikaruhang nga aimbayat. Haro kasabaran nu na agayo no kapurimanan montok ikaruhang. Dadametet topot kepiad yati na po nga kokito kapuriman dolisih kahinaan da kinorohingan nga hirinondod iyati na pohom orohian takodadat tumanud di kaboboyhonom it pendudukan da kinorohingan. Paingkan lagi kadaw hiti kay sisan datid mentokot hiti pemagunan isuang da pikaruhangan nga sayran na po tamangan dati miyampay ayay o ginawo paingkan lagi mati kadaw do iyati na po nga osomok toko kumakinorohingan hingga iyati na po mahara kasari timpu dot poingion ipangintirungan pangahakan da kinorohingan. Makiano toko do panguhupan kumakinorohingan dot iyati na po nga asaru dot popolombus kasari dot lisih kumakaruhang dati lobi pondoh dot kumakinorohingan. Moid iyati na po nga kanuh dot popaturidong popatilombus kasari di kaisisan isuang pikaruhangan miyampay ogirot olidang kasari asaru dot momonsoid haro kapurimanan dit gatangon osimbayan mimpun do kasuabon na bayno tadaw suab gisambot tulan do torikot bahkan da gisambot it rikot dati gisambok kompokon do kaposyon. Bah ay anaru pada diti pelajaran iho nga aku pun napasan dot monomboros nga tumbayan ko insanan to tim harta guangon mandati oputay suab suab nga koinsok monginsok iti panambarasan dati nga ino po hit karohian dati insanan no pulo nga poporikot dot ay kaisisan kagiratan dot ay lebih pondod montokot kaisisan dati kumakinorohingan. Bahkan no misis at takod isuang samayang.
Kinarhingan asundo isong kerajaan sorga kon sikaw dot kasuaban iti insan pod nakawaya ihat ti panambarasan dot kasuaban na bayno. Karayat dot kaisisan isuang pikaruhangan labi pondoh dot kaisisan dahay do kuma kinarhingan. Yahay na pohom tulundit pangalomok o gumuot korohian o gumu nagibohiton sebagai sawo do kusay ti katandu nga o gumu tomodot ay milo dahay pawon sayon may ino pay pikaruhangan nga apurimanan kasari o lumis kasarid ay ipilitan dit ni karuhang. Berkatain na tayo sana na makikinangaw may ino pahit pikaruhangan dilo nga haro kasari ot pertimbangan. Haro kasari it pitimbang-timbangan diolo may nununo pahit adilo karohian ibohiton diolo nga akon ko osilid iso ot piyaduhan tay ko iso o pitong kiadan nga pisuku-sukuan diolo may dad ay ano diolo o tamodon o lobi kagirot kasomok da pikaruhangan diolo. Pengkan nagi kadaw montokot ay kaisisan dahay kumakinarhingan nga asaru ihay dot monongkiad tumongkiad ang minsadu kumakinarhingan nga maya dot panambarasan kasuabon bayno haro ko purimanan dahay ahakon na ihay dot minsamok dah kago kumadia Tuhan. Kung sikaw tadaw do bayno ahakon na had isuangan nuno pohot ay tindalanon sumadia ni hay tumaguang diti tadaw sabat to orikot. Kung sikaw Tuhan tinasambayang dahay isuangan Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan natin kasuabon na bayno. Hari Sabat nanti pemasuap gi. Oy, di apasan datit. Ira didit kabagalo ano mo tadaw. Nga ilo no ngay kaporluan datil kay samakan dati kumakinarhingan ilo piatulan dat nga haro kapurimanan datin onsikaw mantadet titahak kinarhingan. Bah. Jadi pahitian ta natit kay sisan dati kasuabon bayno kapiruba ta kod suabon na suab.